tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gareng ga tse dingwe mo kgasong eno, AFP e tlhomile semmuso lenane la yona la ditsholofetso kwa stadiumong sa Moses Mabhida kwa Durban. Ga go itse go ne le nko e tswang le mina tse ba ne basimane ba le babedi bao ba gapilweng ka dikgoka kwa Brits. Mo metshamekong Golden Arrows e fentse Polokwane City kwa stadiumong sa Peter Mokaba kwa Polokwane. Madume ba gaetsho, lekoko la AFP le ribolotse leano la lona la tiragatso la dintlha di le 13 jaaka bontlhangwa jwa lenane la ditsholofetso. Kgangkgolo ke go mekamekana le botlhokatiro, kgaogo ya gangwe le gape ya motlakase le go itsise tlamelo ya madi a go thusa dialogane a balelwang go diranta di le 3,000. AFP e tlhomile semmuso lenane la yona la ditsholofetso kwa stadiumong sa Moses Mabhida kwa Durban. Stadium se ne se phophoma fa AFP e leng lekoko kgatlhanong la semmuso kwa KwaZulu-Natal ebile e batla go gapa profense e go tswa go ANC e ne e supa final matla. AFP e tlamile go itsise leano la tiragatso le le tla tokafatsang naga le le tla simololang ka botlhokatiro bo bo emeng go diphesente di feta 32 ga jaana. We will enforce a set of 80:20 employment target. Companies must employ a minimum of 80% of the people of South Africa compared to the foreign nationals. Moeteledipele wa AFP ga o kaokafane a bua ka melao ya lekoko e malebana le merero ya baditšhaba mo nageng. Lekoko ga le batle fela go thibela baditšhaba go tsena mo nageng ntle le makwalo, mme le batla go duedisa dinaga tse baagi ba tsona ba dirisang ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo ya Afrika Borwa. We will invoice countries whose citizens are in South Africa. Any foreign national who is treated in a South African hospital, we will invoice the country of origin of that foreign national. Mo maitekong a go fokotsa bosenyi mo nageng, lekoko le batla go bula ditherisano tse di ka ga go busediwa ga katlholeloso. We will open a national debate on the reinstatement of the death penalty to deter violent crimes. Gareng ga tse dingwe, lekoko le itsise fa le tla tshitshinya sebaka sa ngwaga sa go ithuta tiro ga dialogane tsa kwa diyunibesiting mo bommasepala ba naga ga mmogo le go oketsa madi a dikotlo tsa bana le a bagodi. Lekoko la DA le leka go rekisetsa Amerika Afrika Borwa. Se ke go ya ka mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa. Lekoko ganetso le kwaletse puso ya Amerika lekwalo la gore e tle go ela tlhoko ditlhopho ka kgwedi ya Motsheganong. Kgabagare mopresidente Ramaphosa a re thulagano ya go vouta gareng ga ANC le EFF ka se kgonege, mme lekoko le ka nela Vote Election SA go phutlhamisa komiti khuduthamaga ya masepala wa selegae wa Ekurhuleni. Mopresidente wa mokgatlho wa ANC Cyril Ramaphosa a re dithulaganyo tsa mokgatlho wa gagwe tsa go dirisana le mokgatlho wa EFF ga di diri. Tshwaelo ya ga Ramaphosa e tla ka nako e ANC kwa Ekurhuleni e fetotse tshwetso ya yona malebana le voutu ya go tlhoka botshepegi ya Action SA kgatlhano le Mayor Mogolo. The simple answer is that the current arrangement that we have in coalition is not working. That's it. Di voutu tsa go tlhoka botshepegi kgatlhano le Mayor Mogolo di tle go diragala ka la bobedi mo ANC e solofetsweng go voutela go thusiwa ga Mayor Mogolo. Mopresidente wa mokgatlho a re dithulaganyo tse di tsweleditseng tsa puso tshwaraganelo di fetogile go nna tse makoko a godisang serodumo sa one go na le dikgatlhegelo tsa baagi. Coalition governments are always problematic, and that has been proven to be the case here in Ekurhuleni.
and we are therefore ourselves as the ANC having to reassess our own participation in coalition governments because they are ineffective, they become paralyzed, they don't provide the services that our people need. Mo lekwalong le mokgatlho wa DA o lekwaletseng puso ya dinaga tse di kopaneng go lopa gore di tle di lebelele tsamaiso ya ditlhopho tsa mono nageng. Ramaphosa a re DA e na le leano lengwe la go rekisetsa naga eno mebuso mengwe ya lefatshe. We have SADC, we have the African Union, and indeed we have the United Nations as well. They always come to monitor our elections. Makoko a sepolotiki a tsweletse go leka go kgobokanya divoutu go tswa go maAforika Borwa pele ga ditlhopho. Palo e tlhobaetsang kwa godimo ya dingaka tse di sa direng e bakile gore lenane la boitekanelo le lebiwe ka leitlho le lentšhotšho. Jaaka bontlhangwe jwa tseregano, Province ya Free State e thapile dingaka di le 61 ka maiteko a go fokotsa mokgweleo o. Dingaka di le dintsi di iphitlhela di sena tiro, se se dirang gore tsamaiso ya boitekanelo e nne le morwalo o feteletseng. Province ya Free State ya re go thapiwa ga dingaka go tla fokotsa morwalo mo tsamaisong. Go ka nna thata gore ke crisis ka gore ka nako e kgolo le nnyane re a hira a diphatlatiro di nna teng. A re emele gore go nne le diphatlatiro tse di dulang nako e telele di sa tlatsuwa. As soon as dingaka di nna teng diphatlatiro ra di bula re a ba ha ditšhono tseo tsa gore a ba tsene ba practice as dingaka in rural areas and the urban centers. O tla itse gore go tsa 10 to 12 years go ka produce ngaka. So ha o dule o na le ngaka e leng gore e na le bokgoni e dutseng hela ha di tšhelete di nna teng di phatlatiro di nna teng re ba hira bano ba leng gore ba teng. Go santse jalo mongwe wa dingaka tse di sa tswang go thapiwa ke province a re ba solofela go nna le seabe se se siameng mo tsamaisong ya lefapha. Nna ke ipoela nnete fela ha ke a ba le mathata a makalo tabeng ya gore re eme nako e telele e ne se nako e telele haholo re dutseng hae re sena mosebetsi fela ho na le batho ba bang ba ile ba ema nako e telele. Nna ke la ba lehlonolo ha ke ema nako e telele haholo ke sena mosebetsi. Dukwana o boetse o itsisitse gore mo ngwageng o fetileng go ne ga thapiwa baoki ba le 218. Kamogelo Siekwi, Dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Dikgang di a tswelela. Monongwaga o tshwaya dingwaga di le 30 fa e sa le ditshupetso tse di aparetsweng ke tiriso dikgoka kwa mabatho kwa bokone bophirima. Se ke jaaka fa badiredipuso ba ithuti le baagi ba ne ba bontsha go sa itumela fa moswi Kgosi Manyane Mangope a dira kitsiso ya gore bophutatswana e ka se tsene le ditlhopho tsa ntlha tsa demokrasi ka 1994. Go kile ga nkga go sa bola mo bophutatswana batho ba itseela dilwana mo marekelong mme go goroga ga AWB le gona ga feteletsa seemo batho ba feta 60 ba bolawa maloko a AWB le ona a bona la rapaletse fatshe a tlhokafetse morago ga go thungwa ke mapodisi ya bophutatswana a neng a le mo letlhakoreng la baagi jaanong. Re ne ra gana ha puso bophutatswana e re ga e ditlhophong re le ba bereke ra re tlo go letlela seo re le ba ithuti ka nako eo re ne re batla gore go nne le thuto e ka re thusang gore re kgone go tsaya karolo mo ikonoming. Infrastructure kana mafaratlhatlha ao gona no a senyegileng ke mafaratlhatlha ao sa le a agiwa mo dingwageng tse le tsa bogologolo gona anong re mekamekane le gore mafaratlhatlhao re a tlise mo nakong ya yaanong. Mme ba ba neng ba gobala ba santse ba lelela phimola keledi dingwaga di le 30 morago ga foo. Re latlhetsa we ya be di election ba tla ra go vouta ya ka re dira go voutela. I should have not that pain in my head when I can't say ma ke tabanyana ba e bon ban tile tabanyana ANC make us suffer. Mme monwana o supa thata ANC mabapi le go emela kgakala le baagi. In the case of the people of BOP, those who died, their relatives still destitute.
those who were injured still remain. Some have been cared for, some not. Inadequacies, we must look at our mistakes and correct them. Gape Maharaja ANC e lwantshe bonwenwe mo malokong mangwe a yona. Itumeleng Khajane, SABC News, Mahikeng. Ga go itse go ne leng koetswang le mina tse ba le basimane ba le babedi ba ba gapilweng ka dikgoka mo pele ga sekolo se se potlana kwa Brits ka la boraro. Sepodisi se ko bokone bophirima se boloditse letsholopatlo la go batlana le Zara Mohammed wa dingwaga di le 17 le Batavia Mohammed wa dingwaga di le 19 bao ba gapilweng ka dikgoka. Tiragalo eo e tshositseng ba le bantsi mme moagi mongwe yo a sa batlang go bua mo phatlhalatseng o tlhalositse fa mokgwa ono wa go thopa batho o sa tlwaelega fano bangwe ba lopile puso go tsereganya. Nna ke re government a nke a re thuse a lebele ba se ka lebelela fela gore santse re kry mabone re kry metsi dio tse di botlhokwa mo bophelong le bana ba rona le bokamoso ba bana ba rona. E jusa botlhoko ka se re tshware sharp because rena he re tsamaya mo ba bang they fail hore ba tsoka marantlo. They fail over batho ka marantlo ba ye mmolong ba lo reka dijo because of they know something might happen mo bona. Barutwana ba o go begwa fa bane ba ya kwa sekolong ko RTB Sport Dam ka nako eo sejanaga sa bone se neng se thulwa le go emisiwa ka dikgoka. Mapodisi a re alaetswe go moma molomo ka ntlha ya fa kgetsi eno e le masisi. Go le jalo a rebotse pegelo. Allegedly, 2 armed men came out of the A3 and ordered the cousin to get into a white Volkswagen Polo GTI that was driving behind the A3. The suspects also got into the Polo GTI and fled the scene with the victims inside. The victims' Mercedes-Benz and the Audi A3 were found at the scene. Dipalopalo tsa sešeng tsa sepodisi di supile fa dikgetsi tsa go thupiwa ka dikgoka di tlhatlogile mo di bontshang batho ba ka nna dikete di le 4 ba thupilwe mo sebakeng sa dikgwedi di le 3. Mangwe a mabaka a ditiragalo tseo ke go bona madi le go gwebisa ka batho gareng ga tse dingwe. Mapodisi a lopile gore yo a nang le tshedimosetso eo e ka thusang dipatlisiso a leletse moneedi taelo wa station sa mapodisi sa Brits mo nomorong eno 082 449 7447. Ba malapa o santseng a gamaregile ga ba batla go tshwaela ka ga seno. Molemo wa one mothwa SABC News, Brits. Maemo a ritibetse kwa Bronkhortspruit go latela malatsi a le mmalwa a ditshupetso tsa baagi bao ba ngongoregang ka tlhokego ya metsi. Go le jalo bagodi ba bontsi jwa bona e leng basadi ba kwa motsesetoropong wa Rethabiseng ba ntse ba robala kwa ntle ga dikago tsa masepala ba lopa gore ba tlamelwe ka metsi ka gangwe. Maemo a mmemogolo yono yo bokoa yo sa boneng ebile a sa kgone go itlhokomela a etegeditswe ke tlhaelo ya metsi. Mmemogolo yono wa dingwaga di le 94 o nna le morwadi yo mogolo yo le yena a sa boneng sentle. Thepe ya bona e mo ntlong ga etswe metsi mme monkgo o tswa mo ntlwana boithusetsong ya bona ke sesupo sa gore ga bana metsi. A re banna ba le nosi a re ga ba kgone go tabogisa ditraka tsa metsi ga di tla ka gonne ga ba kgone go tsamaya mme ga ba bone sentle. Ena ba bone baagi bangwe ba gwantile le mebila go supa go sa itumeleng ga bona. Ba ntse ba robala kwa ntle ga dikantoro tsa masepala mme barutwana le bona ba ntse ba thibetswe go ya sekolong. Baagi ba re ditraka tse di abelang metsi e fetogile tšhono e kgolo ya kgwebo. Bokususpectwa ngazuthi kukhona abanye abanokudlala nangevalve. A re go na le bao ba senyang mafaratlhatlha a tsamaiso ya metsi a a tlamelang kwa Rethabiseng. Baagi ba akanya gore go ba ungwelwa mo go sengweng ga di-valve gore ba tswelele go abelwa metsi ka ditanka. Masepala wa Tshwane wa go dira ka natla go samagana le bothata jwa metsi. Pump A1 currently is out for a maintenance and refurbishment, and then it's going to come back on Tuesday. Basically Wednesday, we have then a team of guys who will be able to install the second pump, which will be able to provide amanzi, especially to the highline areas of Sinkangala. Fa batlhankedi ba solofetsa gore baagi ba tla newa metsi mo bekeng e tlang, baagi bona segolo thata basadi ba ikanne gore ba tlile go tswelela go iphara ka fa ntle ga kago eno bosigo le motshegare go fitlhelela magae a bona a nna le metsi. Dikgang di a tswelela.
Baagi ba Thohoyandou ko Limpopo ba re ba tshwenyegile ka tshireletsego ya bona fa e sale renke ya bone ya diranta di le dimilione e fetoga sentlhaga sa digongwana tsa disenyi. Renke eo e sale konoseditswe ka 2014 mme e ntse sa dirisiwe ka gotwe di-engineer di bone diphoso mo kagong eo ya metlhatlhagano e le meraro pele e ka bulwa. Matseno a lefelo leno la maemo a kwa godimo a santse a tswetswe e setse le dingwaga di le 9 lefelo leno le ntse fela le sa dirisiwe. Baagi ba swabile nko go feta molomo ba re madi a badula lekgetho a sentswe fela. Ba dumela gore madi ao a ka bo a diriseditswe go tlamela ka ditirelo dingwe di tshwana le metsi, ditsela le motlakase. Baagi ba re renke eo e setse e le sentlhaga sa dirukhutlhi. There's no water, there's no electricity, there's no roads in many places around here. If they took this money, maybe they will use it to build the roads and construct maybe pipes for water. Balaodi ba di-taxi ga ba itumela gore renke e jeleng diranta di le dimilione ga e dirisiwe. I think everyone here, she or he, we can complain about this situation. So we need the government to take this thing seriously, then they can finish this tax right. Bathati ba re batla ka maano a go baakanya projeke eno. I can confirm that as the Department of Public Works, Roads and Infrastructure have been given a task to continue with the implementation of the project in question. Puso ya profense ya atlegeniste tsamaiso ya semolao ya lefapha la dipalangwa ya 2016 kgatlhanong le ba ba amegang mo kagong ya projeke eno ya re e mo dikgatong tsa go boelwa ke bontlhabongwe jwa matlole a dirisitsweng ke moagi. We felt we overpaid because some of the things that he had done were not of good quality. And then our main focus is that we must be able to recoup some of the money from him. Go sa le gale mo kgweding eno tokolo ya khuduthamaga ya bosetšhaba ya ANC o na ngongorega gore ba ba amegang mo diprojekeng tse di sa felelang ga ba ise ba tseelwe dikgato. There are matters that we can't be proud that certain projects today are not complete because there were no consequences for those companies that were appointed, that they left the Muda projects. We can't be proud that within our own ranks, counter-revolution of stealing and malfeasance has raised the ugly head. Diranta di le dimilione di dirisetswa ditirelo tsa tshireletso go tlhokomela dikago tse di seng di feleletswe go agiwa. Tona ya diminerale le energy Gwede Mantashe a re go tshwanetse gatliwa ka maano a mangwe go rarabolola mathata a tlamelo ya gase a kwa Mozambique le Mpumalanga. Se se latela moraga gore Mozambique e begefa madutelo a yona gase a tlile go kgala mo bogautshwaneng. Setlamo sa Sasol seo e leng sona fela se ntseng se tlamela ka gase mo dingwageng di le 20 tse di fetileng sa re se ka se tlhole se kgona go tlamela ka gase go simolola ka Seetebosigo wa 2026. Setlamo sa re fa go sa tliwe ka tharabololo se se ka ama ikonomi mo go maswe. Industrial Gas Association ya re le fa bothata jono e se jo bontšha bo simolola go itshupa sentle ya re le fa dikgwetlho tseno di tlhagiseditswe puso go simolola ka 2019 e bile go nnile le ditherisano di le mmalwa le maphata a amegang ga go nna le tshwetso ya gore ke mang yo tlileng go tswelela fa Sasole e emisa tlamelo. Mokgatlho wa re tlhokego ya motlamedi yo mongwe e tlile go baka gore maphata mangwe a ikonomi a emise go dira ka Seetebosigo wa 2026. Maphata a ileng go amega thata a akaretsa la tshipi, la kago, seremiki le galase gareng ga a mangwe. We're aware of industries that are now saying unless we have certainty we cannot invest, which is a rational outcome of this, although unfortunate, but it's a rational outcome of where we're finding ourselves. Lefapha la Diminerale le Energy la re leano la gase le tla itsisiwe Palamente pele kgwedi eno e ya bokhutlong. Lefapha la re go setse go na le maano a go samagana le ditlamorago tse di masisi le go tila go tlhaela gwa gase. There is a discussion that's ongoing, convened through the Department of Trade and Industry, to obviously look at this holistically to ensure that the manufacturers that you refer to obviously don't experience the problems or the challenges.
tona ya lefapha la di-mineral le energy Kwete Mantashe a re puso ga mmogo le dikgwebo di tshwanetse go batla ditharabololo. If companies are disinvesting because they anticipate shortages, that would be not a business decision. It's a reactionary decision that seeks to blackmail government. There is a projected shortage. This thing called LNG is a facility to import gas. Gabagare go thapilwe setlhopha se se akaretsang maphata otlhe a amegang go rulaganya maano a ka ga dikgwetlho tsa tlamelo le leano le le thibelang dikgoreletsi le go netefatsa gore kgwebo ya tswelela. Mo motshamekong wa League ya DStv Premiership o tshamekilweng thapameng eno, Golden Arrows e fentse Polokwane City ka nnogo lefela mo motshamekong ono o tshamekelwa kwa stadiumong sa Peter Mokaba kwa Polokwane a re lebeng dintlhakgolo. Mogaetsho o gakologa le gore kgaso eno ya dikgang o ka ifitlela gape mo mafaratlhatlheng a bobegakgang. Solofela kgaso engwe ya dikgang ka leleme la Sepedi ka moso maitsiboa ka ura ya borobedi gone fa mo go SABC 2. Tsamaisi bengano dikutla fa jaanong re sutela ponelo pele ya maemo a bosa go ba re kopana gape mo nakong e tlang. Re ba diwang.